Hello guys. Mag-ano tayo guys? Mag-lig tayo guys. Ito yung batong ko guys. Yan. Hi sis. Gika ko na malingki sis. Oh look my eyes sis. Tired kayo. Sis akong batong. Yes, ikaw yan sis. Hi sis. Hello. Ito sis beans. Itanim ko pa siya. Hello sisi. Okra. Itanim ko po siya sis. I have talong. Salamat sis. I have talong. I have chili. I had atsan. Wait lang sis. Daiju mo yo. Gigi yo. Gigi yo, mite. Yes, sis. Hoy. Ang ingay niya, sis. Sis, ako ang gihikot. Isog na, sis. Sis, may ano kami dito, sis. Yung maliit na orange. Yung malaking orange, sis. Nag-ano na siya, oh. Kaluy. Kaluy, dyan nga mo. Kaluy, dyan nga mo. Look the baby now. Look the baby. Hello, Shadow Bosa. Ayoti. Sis, blueberry, sis. Blueberry. Yan. Okay. Sulabi. Blueberry, sis. Ano ito? Nalimot ko sa pangalan. Andyan palagi yan si Uncle, sis. Yung stricto na supportive. Yan sis, or yung berry, raspberry, kalimutan ko. Nasuko siya sis. Nasuko siya. Ito din sis, berry dante siya, berry. Ay, okay. I go there. Hello, Shadow Bosa. Andito si Uncle. Andito yung sis, mga orange. Sige di. Ay, so, naubos na ko to siya nakain, sis. Nasuko. Nagalit siya, sis. Gusto niya makimarites. Nandi no. Nandi. Daiju mami. Mami, daiju dayo. Sis.
So, ito yung ano sis, lucky flower natin. Marami pa dun sis. Ito yung maliit na cherry. Ano, diligin ko yan siya. Yung ano namin, oh. Yung, aloe vera. Bila. Hi, Adi. Balikan, my dog is ano, he's so mad. He want to join. He want to talk. Hi! 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 Agay! Agay! Look, my ano sis. My fertilizer, organic fertilizer. Maglagay ako ng fertilizer sis at saka pesticide. Yung mga peste natin sis, lagyan natin ng mga ano yung mga peste. Hi, may galap shout out to Adi. So I'll put the fertilizer here and mix with water. So this is the ano organic fertilizer by myself. By myself. This is yung ano, ampalaya. Yan. Cheryl, hi. Soul Abby, hello. So, yung tomato sis na ano, yung malalaki yan siya. Tingnan mo sis, ang taba-taba sis. Lagyan ko yan siya ng ano sis, ng itlog-itlog. Walang itlog ni Uncle dito sis, hindi ko malagay. Lagyan lang siya. Gawa ko yan sis, mga organic yan sis. Yan. Palaya sis. Yung talong ni ano sis, Carla. Diba? Pati damo, tumubo. Look, Adi, this is my ano, organic fertilizer. Uy, you're so noisy. Ay, ada. Jokan. You're so... It's okay. Rubber plant, I think we called it rubber plant. And we have... Hey, we have the pepper. It's color yellow. Hey, it's okay, it's okay. Tingnan mo sis, nag-aw-aw na siya sis. Strong yan pag hi teens videos. Waffle is so strong, especially when he get mad. If he saw something. Yan. So, ano sili sis? Parang espada siya. Ito yung beans, favorite ni Junjun. My okra is still ano, still young. So I have my indoor plants. I put outside because they need sunlight sometimes. Waffle is so mad because Mama is talking and he want to join. Pinakamura na soil. I have the kalabasa as well. I have kalabasa, ano, squash.
sa BJ. Thank you, Ari. Also, I put sis, fish fertilizer para sa mga ugat na strong yung mga ugat nila. Sis, look my eyes, oh. Pagod sis, pero need gumalaw kasi malakit yung ulo pag iga. DJ Jonel sa Gyno Remix.